Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Emhlabeni nasemazulwini fana nawe emhlabeni nasemazulwini Ake simshayele izandla ezinkulu egameni lenkosi uJesu. Simqhabela isandla esikhulu namhlanje uThixo wethu. Cela ukuzwa isandla, cela ukuzwa isandla, cela ukuzwa isandla. Asimqhabele kakhulu sithi thank you Yesu, thank you Jesus. Qhabela isandla kakhulu lilize ukikize. Come on bazalwane, come on. Qhabela uThixo isandla esikhulu. Oh hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory, glory. Mighty Jesus. For the last time ngiyacela bazalwane simphinde simqhobele isandla esikhulu uThixo wethu. Hallelujah. Singakahlali phansi ngiyacela ubulise abantu ababili abathathu uthi monomenza kwenzeka kuhle wabakhona namhlanje. Nkosi yami Thixo. Hallelujah. Bulisa 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 phuma pha esithini yakho uye kubantu ababili abathathu abantu abahlanu babulisa. Thank you Jesus. Hallelujah. Qhabela uYesu isandla esikhulu egameni lenkosi.
Siyabulisa ibandla lonke, siyabulisa bonke otata bakhona endlini enkosi. Sibulisa bonke mama, sibulisa ulutsha lonke. Egameni lenkosi sibulisa abantwana abancane. Egameni lenkosi praise team yethu, keyboardist bethu, sound engineer bethu, media team yethu, team ethu protocol, ushers zethu. Egameni lenkosi asiqhwabele uThixo isandla esikhulu. Ngokukhethekile siyabulisa betatu befundisi egameni lenkosi ethu Yesu. Siyabulisa umfundisi walapha ekhaya, utata umfundisi uMgomezulu, cela simqhwabele isandla esikhulu egameni lenkosi. Mfundisi ubuyilena namhlanje phakathi kwethu, ndoda kaThixo, umfundisi uPastor James Ndabahambi, cela yimbi indaba kule ndoda. Kanimqhwabele isandla esikhulu Pastor James. Bless you, man of God. Thank you. Egameni lenkosi. Bonke ababukeli bethu emakhaya kundawo ngendawo, kumizi ngemizi, kwidolophi ngedolophi, kumazwe ngamazwe, molweni, siyabulisa wonke umuntu. Khani baqhwabele isandla, baqhwabeleni isandla ayibo bazalwane. Baqhwabeleni isandla esikhulu. Andikayiva lengxolo endiyiqhelile yalapha eMthatha. For the last time bazalwane, cela ukuva lengxolo enkulu. Siqhwabele uYesu isandla esikhulu. Nanso ke. Khawubuza umeza intoni oyilindele kuThixo namhlanje? Tulindele intoni umeza? Andiva? Utulindele into? Ulindele everything. Uzayithini everything? Uzayithini mntanami everything? Uyakholwa ukuba everything ingenzeka? Zonke into zikaThixo zisebenza ngokukholwa. Kasimqhobele isandla for the last time. Singahlala phansi. Egameni lenkosi bazalwane, siyambulela uThixo kakhulu ngeli thuba asinikeze lona. Ayindilwile last night. Yafika umunye utata ephupheni endalwa nalomuntu. Andimazi mara kwangathi kukho la ndimazela khona but andimazi. Hey, yasuka impi. Andazi amandla angaka bendiwathathaphi. Hey, latata bendimbamba ndimphonse ndimbethe phansi ndimbethe ebondeni athuthi athi uyabaleka ndimbambe ndimbethe. Kwavela abanye abantu nabo balwa bathi umenzana umbethela ntoni? Kutheni ungagoduki apha? Ndabetha kwalabantu, andiwazi lamandla bendiwathatha. Babethiwa abantu. Senditsho ephuphe xa ndithi ndiyavuka izandla zami zimhlungu amanyani. Ndithi hayibo lempi kusho ukuthi bikhona. Ndiphinde ndilale. Ndibudonsa ubuthongo xa kuzosa pha kubo 4:04 ibuye impi. Kuthiwa ufuna ntoni apha? Ungene njani? Ndithi kubo akusanamntu osazanithinta manje. Ndidikiwe ndini. Yeyi ndibabethe baninzi ababokugqibela. Kodwa ndibabethe andiyazi lento. Uyabona bendithi xa ndikhupha izibhakela bendibetha umuntu bengathi mani aphephuka ngathi liphepha. Ndavuka ndikhathele kanti bensilwa ebusuku. Victory belongs to Jesus. Kanqabela uyasisandla kuya osinikeza ukunqoba. Show. Hayi, jealous down. Abetha abantu balapha eMthatha ngemithi. Asike badibana nomnye umuntu ke. Ayibe bangandizama kulamanye amalanga not izolo. Izolo bengeke balunge nami ndibonile uba
lamandla ndiwafumana kula prayer yayizolo. Kaniphinde ndiqhobele uYesu isandla esikhulu. Amen. Amen. Bazalwane ndiyacela uba singene ezwini lenkosi. Ndiyafisa ukuphinda futhi namhlanje ngikhulekela abantu bakaThixo into endiyizele apha ukuzothandazela abantu ukukhulula abantu bakaThixo egameni lenkosi yethu Yesu. Imvuselelo iletha izinto ezi2. Mina ngifuna ukuhlala kwinto A1. Imvuselelo iletha i-breakthrough. Imvuselelo iletha i-change. Imvuselelo iletha into entsha. Imvuselelo iyavuselela. I-gift zabantu apha ezibiwe zathathwa zizawubuya. Mamela ndikuxelele zizawubuya ngegama lenkosi yethu Yesu. Hallelujah. Siyambulela uThixo kakhulu bazalwane ukuzinikezela kwenu niphinde futhi nibuye nibe khona hayi niyibambile. Kukho abantu esiqale nabo Monday balokho nje bayibambile kanti iziqhobela isandla esikhulu egameni lenkosi. Hallelujah. Wena sisi utheni uyibambe staff? Kutheni uyibambe staff mntana? Bobo semsebenzini. Next time xa usemsebenzini seyiqalile ufike uhlale pha kubazalwane. Imvuselelo ayifani neSunday service. Imvuselelo ifuna abantu abaqale nayo baphethe nayo, because once kwavuleka umnyango kwangena omnye umuntu ithatha ingabi saba ubohlala nje mntanami siyabulela uThixo ukuba uyasebenza. Kodwa next time xa iqalile ungekho ufike ujoin abazalwane ehlale phansi ukhonza ungabusayidisturb. Imvuselelo ifuna kanjalo. Imimoya sisebenzile kakhulu ke ezintenteni ke thina njengoba namhlanje nisibona sishumayela sifundisiwe nathi sayibona lento yokuba hayi hlala phansi umqhobeleni isandla bazalwane. Yawuthanda umoya wakho wokukhonza. Ube nayo into othi ndifuna ukuyokhonza. Kodwa ke sendisho uba xa uyifike seyiphakathi mntanami uhlale pha umamela uthi andifuni ukuba disturb bayeke aba abasebaqalile. Amen. Kufana nangecawe. Ngecawe once yaqala inkonzo sema upper stage. Xa ufike late sesigqibile ukwenza i-chain press athanda susijoyina zihlalele pha sijoyina ngeveki ezayo. Why sifuna kube ne-order. Amademoni can use into encinci. Sithi sesithandazile senza i-chain prayer uThixo savumelana naye. Kubekho umuntu ozawufika late kanti amademoni angene ngaye abambe lift apha kuye. Sithi siyibambile vele ayishonise phansi. So into kaThixo iyafuna ukuhlonitshwa futhi kube ne-order. Order kakhulu ababemaphambili yini fanele nibe ne-order because ni face of the church. Wonke umuntu ohleli apha ujonge apha. So nina xa nilapha you need to be disciplined guys and you need to pray. Don't stand on this place ningathandazi. Lento ayihambi ngegift inetalent yokuhlabelela. Lento ihamba ngogqobo. Hallelujah. Nikhona? Hallelujah. Lento ayihambi ngokuthi wena ugifted kangakana. Lento ihamba ngegrace kaThixo. Yafana nakuthi singabefundisi. Yamba ngegrace kaThixo. Awuzufika ukuthi zofika nibethe le verse ndithi xa senifika ndithi ndiyazi ukuthi amzabe sendilevel ithi hayi ayihambi kanjalo. Ufuna umuntu ajule athandaze afune inhliziyo kaThixo kuba uThixo uzawuthini kubantu bakho. Bakhona abazalwane isikakhulukazi imvuselelo is-sensitive. Why? Because amademoni akufane Sunday sibethe amademoni sigqibe sihambe semakhaya. So sibuye Monday sesizothanda. Imvuselelo ingxaki idemoni libethwe Monday. Lathi liyazama the following day labethwa izolo. Labuya namhlanje liyawubethwa namhlanje. Lizawubethwa nangomso nangolosihlanu zawubethwa.
Now yiyo into frustrate amadimoni ukuthi sabethwa kangaka kule veki 10 into. Uyabona nje amadimoni asayiniwe kungangelizwe because imimoya iya-asayinwa endaweni. Amadimoni anikezwe assignment ukuthi aluse ingangelizwe ukuba imvuselelo inkonzo abefundisi abashumela ubungcwele bukaThixo bangangeni emthathe engangelizwe. Lawo madimoni uSathane uzawaphanisha kule viki because uzawuthi bangene kanjani zibe khona njani imvuselelo nikhona. Why ningavimbanga? Ndithe kuni nigade izingcango zale ndawo kungabikho umuntu ozawungena azawubethwa amadimoni. Mamela la madimoni xa uSathane awabetha awaphanisha abuya sathukuthele a-angry wena uphuma emvuselelweni wogqiba apho uyahamba uyosela ugqiba apho uyahamba uyokwenza ezinye izinto uzawubethwa amadimoni aza kubethela ukuthi nangu lo bekahamba phaa kulaa mvuselelo uyasuka uza apha uzawubethwa phaa kulaa zandawo zokusela. Bazabayeka abantu bonke babethe wena mzalwane zophuma pha ungaka. Babayeke babahlala pha bathi lona utheni lona ngathi ilapha bangakhonzi uzobuka izinto zethu uba senza ntoni apha. Uyawusuka omnye vekela akunyathele uthena uthi hey uthena ubona pho hamba khona ukuthi wanangoku ufike la simfuna khona kuthi weqhwa uthi ukuthi weqhwa kuthi wamkhupheni ungumzalwane nokuba umzalwane lo. Hallelujah. After this revival, don't relax. Uthi indlulile imvuselelo hey umuntu zakathi uphumla asiphumuli siyaqhubeka ngeprayer senzela ukuthi xa uSathane namadimoni athi retaliation athola ukuthi sisamile athi uyathinda evoba hayi umlilo usakhona pha. Keep the fire burning mzalwa suvumela umlilo ucime awuvuthe umlilo wevangeli iqhubelana uyasisana. Hallelujah. Qhubeleni isandla esikhulu uThixo wethu. Mighty Jesus. Ndiyacela bazalwane singene kuNkosi yami Thixo wethu. Sizawuthetha after ukuba siyabuya ngomso. Sawuthetha after. Yabantu hayi bazimisele ngelanga la ngomso. Hayi andifuna uthetha ngayo bazalwane because nisazawushumayela ndithi sizawuthetha ngayo after is manje ngifuna everybody wonke umuntu i-concentration yakhe ibe apha kule nkonzo so that wonke umuntu azokwazi ukwamukela insikelelo zikaThixo. My prayer wonke umuntu owathendile lemvuselelo uThixo akwenzele inceba engaqhelekanga. Andazuma ndiyevakala noma isixhosa sami asikho kahle. uThixo akwenzele inceba engaqhelekanga. In other words, uThixo enze into uzuthi shu kwenze njani uzibuze. Hallelujah. Asibuye abaseduze nama mic ngiyacela basifundele incwadi kaSamuel wokuqala isahluko u17 ufunde from verse 1 uye ku verse number 5 okanye verse number 10. First Samuel chapter number 17 verse 1 to verse number 10. Siyafunda incwadi kaSamuel wokuqala. Kancinci silapho sonke. Ziphi iBhayibheli zenu? Bonke abantu abaphethe iBhayibheli ngicela bamise isandla.
abazali bandiva na wonke umuntu ophethe iBhayibheli hayi le ayisobhayibheli le ayikhange ibe iBhayibheli lena nje ayikhange ibe iBhayibheli le andiyazi iBhayibheli esome mina ndazi iBhayibheli esome wonke umuntu ophethe iBhayibheli esome akayiphakamise phakamisani ukwehlisa phakamisani wonke umuntu ophethe iBhayibheli phakamise hawu mfundisi wami yazi ndithi uweke lo uzawuphamisa le kaloku thina xa senza nestudy sisenza apha efonini hayi bazalwane niyangiphoxa ninenhloni ngevangeli theni ngaphatha iBhayibheli okay kuba bonke abasebenzisa iBhayibheli elisefonini namhlanje ngifuna ukunitshela the secret of this book and the Bible that is in your cell phone. Ambani ni check zonke iBhayibheli ngaba lesizulu ngaba lesixhosa ngaba lesilungu eli Bhayibheli libhalwe a holy Bible. Ela Bhayibheli esefonini yakho alikho holy because uyayazi ifoni yakho binantoni so ayikho holy. So that is why I'm encouraging everyone to carry the Bible. Because le ncwadi ibhalwe the Holy Bible, iBhayibheli elingcwele libhalwe kanjalo, iBhayibheli elingcwele. Leli lisefonini alikaze labangcwele. Apha kule phone kuyahletshwa kuyo kule phone kunezithombe ezi10 alikaze libe ngcwele elasefonini. Wonke umuntu hamba yothenga iBhayibheli. Amen tata. Ungutata, ungumama, ungusisi akuyothengwa iBhayibheli not iphone. No wonder why abantu bangathola ama breakthrough. Siyathandaza sibabeka izandla bafundela iBhayibheli esefonini yabo enezinto ezininzi ukuthethwa ngayo ikuthiweni ngayo. UThixo ningamthathi kanjalo hambani othenga iBhayibheli not iphone. Andisho apha emthatha apha nditsho yonke indawo nabantu ibukela banijongile right now. Thenga iBhayibheli phathe le ncwadi phuma ekhaya phethe le ncwadi ngabi nenhloni ngevangeli phuma bakubona ukubuye ecaweni xa ufake ebhekini kulungile lifake kodwa phatha le ncwadi so that xa sithi asivula iBhayibheli uvula iBhayibheli elingcwele uvula ifoni. Hayi mshonu amen. Very serious ngale. iBhayibheli ibhaliwe ukuthi Holy Bible, iBhayibheli elingcwele. Hallelujah. Siyayiqonda itechnology kodwa itechnology ayingahlukanisi nothini. Hallelujah. Because xa uphuma uphethe ifone akho umuntu, that is why bazalwane banamhlanje abantu abanilandeli noma nezicaweni ayikho into ebonisayo ukuthi ecaweni. Abantu babeyabona ngecawa umuntu ophethe iBhayibheli. Umelwane wakho njalo ngecawa uyaphuma uphethe iBhayibheli until izikutye lento ukuba hey Nkosi yami lo mama njalo uphethe iBhayibheli yakhe ecaweni. Ena ngelo xesha uThixo besebenza umelwane abone ukuba kusho ukuthi uThixo uyasebenza. Abantu abakwazi ubona kwezensuku because iBhayibheli yakhe isefoni. Bazalwane, some things we need to stop them. We can't behave like abantu abangakholwa. Genge ngakholwa yonke into yabo kuma cellphone, everything nemikhuba yabo isemafonini. Yonke into yabo emdaka ilapha emafonini. Awukwazi mhlonipheni uThixo. Phatha iBhayibheli. Lento enithetha ngayo inyani. Izinto ezilapha emafonini wenu singayiprove manje wonke umuntu ezilapha azovula ifoni. Ndiyaxoka msomi. Ndiyaxoka ndithi. Andithi ndiyaxoka.
othi ndiyaxoka ke zapha sivula ifoni singene ku messages, singene ku WhatsApp, singene ku ntonto, siye napha ku pictures. Uyayiva ke into, uyayiva ke lizaba ngcwele njani Thixo, nangu Thixo athetha, lizaba ngcwele njani eli Bible eli live phone eline pictures ezithe pheqelezi, izaba ngcwele njani nguThixo ngapha zi pictures zinuzi yonke into. Akuphathwe iBhayibheli elingcwele. Hayibo, nabo mama nabo bathi iBhayibheli yabo isemafonini. Hayi bazalwane, igengi iBhayibheli yabo isemafonini. Nani bazalwane? Mama nabo iBhayibheli yabo isemafonini. Bamenze ntoni umshengu namhlanje? Lutho next. Some other things we need to put them in order. People will never follow us. Any gama elithi Christians. Any gama elithi Christians lithi Christ like. Abafana no Yesu. Opet uyasube benxiba igown ayeki intshebe. No Petru nabo bebafunda kuYesu bayeka intshebe banxiba igown na. So that is why kwathiwa bangamaKristu, they are Christians. Eligama elithi Christians lisuka from Jesus Christ. So now bathi they are Christ like. Bafana no Kristu. So now xa sifuna ufana no Kristu, insindiso yethu asingayithathi sifake nasi isibane. Ufuna ukhanyisa endlini, uyalayita isibane ogqibapho usifaka phansi kwetafile. Khanyisa endlini izawukhanya indlu. Asithetheni zakuphi ivesi funa silungise le. Ithi iBhayibheli thina sisisibane esikhanyisa umhlaba. In other words, asikwazi ukuba sisibane esilayitiwe sagqibapho sabekwa ngaphansi kwetafile. Sikhanyisa apha ngale asibonakala. Thina suluhlobo labantu esiletha ukukhanya ezweni emhlabeni. Abantu basengangelizwe ukuthi uThixo ukhona fanele bambone apha kuthi. Asikwazi ukwenza into enziwa ngabantu basengangelizwe. Thixo njani asikwazi ukuhamba izindawo ezihanjwa ngabantu basengangelizwe. Asikwazi ukuhlanganyela nabantu abangamfuni uThixo wethu, abaze bathi uThixo lona umlungu liJuda kodwa uhlanganyela nabo. Njani hlanganyela njani? Next time xa ndibuya ba wonke umuntu iBhayibheli esandleni. Yesisi nawe awuna Bible eyakho nawe isefonini uyishiyile ungaphinde uyishiye. Bible yaphathwa. Omnye utata wathi kuphunywa emvuselelweni zavela lezi ntwana sanganamuntu ku late imvuselelo iphume late zavela lezi ntwana zathi ekuseni saphi phone semali yonke into oyiphethe. Wathi lo tata aniphathanga kwanto, bathi unantoni intoni oyiphethe? Utheni uhamba ngelixesha? Wathi lo tata nansi into endiyiphethe ibuye ecaweni. Wathi engazositshela ngeBhayibheli wena uthi siyenze ntoni iBhayibheli? Omunye wakhupha isibhamu. What? Lo tata wavika ngeBhayibheli. Ibullet yabona iBhayibheli le. Ibullet yahluleka ukupenetrate yaphumela ngale. Yabetha iBhayibheli kwavuleka imbobo, ibullet yawela phansi.
babaleka abafana bebona umhlolo wokuthi how come iBhayibheli ingabhobokanga leli lizwi likaThixo. In other words, uThixo ubefuna ukubabonisa ukuba izwi lami linamandla. So that is why asiphatheni iBhayibheli. Nkosi yabulela qhabelani uyesisana. Nasefonini mina ngiyalala alikho ngcwele. Alikho nje ngcwele, alikho. Lala lami ngenza study kodwa ibe likhona leli andi xa nisenze study diyala ngizovula apha the comparison the change because ndifuna le different interpretation aloku kho King James kukhona NIV kukhona ntonto so ndifuna comparison ndenza study. So andikwazi ukwenza study kule ncwadi ayinayo internet le. So kahle kahle apha ndifuna le internet. Xa ndiyifumana bese ndiza apha kuleli iBhayibheli elingcwele. Haleluya. Qhabelani uYesu Sunday School. Buya sisi. Wonke umuntu akandiphe 15-20 minutes. Siyafunda incwadi yokuqala kaSamueli. Yes. Isahluko 17 siqala kwivesi yokuqala. Yebo. Sithi sihloko uDavide noGoliath. Ke kaloku amaFilisti ayihlanganisa imikhosi yawo ukuba alwe. Ayihlanganisela esoko ekwaYuda. Yeah. Amisa phakathi kwesoko neAzeka. eEfesedanim. Yeah. Verse 2 uSawule namadoda akwaSirayeli ahlanganisana amisa entilini kaEla. Yeah. Akha uluhlu. Akhandoni. Akha uluhlu lokulwa kuba awuhlangabeze amaFilisti. Akha uluhlu lokulwa. Intoni uhlu? Uhlu ngamaqela zigroups. Yes. Yiyo kanye le endifuna uthetha ngayo. Qhuba sisi. uSawule namadoda akwaSirayeli ahlanganisana. Yeah. Amisa entilini kaEla. Akha uluhlu lokulwa ukuba awahlangabeze amaFilisti. Yes. AmaFilisti ema ngasentabeni ngapha. Yeah. NamaSirayeli ema ngasentabeni ngapha. Uzwake? Umfula uphakathi kwabo. Yeah. Kwaphuma empini yamaFilisti indoda efuna undikho. Egama linguGoliath yaseGathi. Yeah. Ebude buzigebhite ezintandathu ezinombhalo weminwe. Enesigcina nhloko sobhethu enhloko. Yeah. Yambethe ingubo yensimbi. Ebunzima bengubo yayingama ubunzima bengubo yensimbi. Yeah. Bezichekele. Yeah. Ezingaki? Zobhethu ezimawaka amahlanu. Ezimawaka amahlanu. Ezimawaka amahlanu. Utata. Ezimawaka amahlanu. Mpheni figures. 500. 5,000. 5,000. Amawaka amahlanu. That is 5,000. 5,000. Ni right bazalwane? Ba right mfundisi 5,000. Mawaka amahlanu is 5,000. Amen. Intoni le sinda kangaka? Yingubo enxitshwe nguGoliath. Gqibezela sisi.
enentsekelezane zobhedu emilenzeni Yeah. nomkhonto wobhedu phakathi kwamaga ayo. Yeah. Uluthi lwentshuntshe yayo belunga ngomthi webhahluthi. Linga ngomthi wantoni? Ilungile thatha yona le ofunda ngayo. Leyo ibuye ingabonisa amehlo kahle. Mnikeze le. Nikeze le. Amen. Uluthi lwentshuntshe yayo Yeah. belunga ngomthi wabaluki. Yeah. Insimbi yentshuntshe yayo ibizishekele ezimakhulu amathandathu esinyithi. Kuhamba umphathi wekhakha phambi kwayo. Uhamba umphathi Wekhakha phambi kwayo. Ndifuna le weight yale ntoni intshukutshu intoni Wentshuntshe. intshutshe. That is isword okanye umkhonto. Intshutshe. Ifuna la weight yayo. Insimbi yentshuntshe yayo ibizishekele ezingamakhulu amathandathu esinyithi. Amakhulu amathandathu That is 600. 600. 600. So now 600. The sword weight yayo yayiweya 600 kg. Ilokwe intoni? Insimbi lebe inxibile 5,000. 5,000. 5,000. Ndifuna uthetha nga-2 if ixesha lindivumela mhlambe limbambo 3 if ixesha liyavuma. Lezi ndifuna ukuthi sizijongisise kakuhle because xa singayikuyihoya into ebenxitshwe nguGoliath soze si-understande ukuba lempi beyi-serious nyani. Kulula mosikuba zamani ukuthi uDavide ngesilingi wambetha uGoliath wawa wayothi dindilili uGoliath. It was not easy as thina we talk. Now I want to show you something. Okudala ufunda iBhayibheli but ungayinaki. One, if the jacket yayinxitshwe nguGoliath lensimbi le jacket ensimbi iweya 5,000 kg. 5,000 basalwane. Lento anazi noma ilingana nemoto iweight yemoto andazi okanye ingaphezwe kweweight yemoto. Then bese kuthi the sword iPad yona iweya 600 kg. Ake sithathe ezizithu singasayi la emlenzeni kwinsimbi ayinxibile. Asithathe only le jacket yensimbi nalo mkhonto intshutshe sithathe le nsimbi nale ntshutshe zithi 5,600 kg. Now I'm asking you a question. What kind of man was Goliath? Can a man wear an iron that is the weight yayo it 5,000? The weight yenchuche the sword is 600. Now when you combine the two, it's almost 6,000, excluding the boots he was wearing, excluding the helmet that he was wearing. I'm just taking the jacket yensimbi nenchuche umkhonto the sword kaGoliath
No wonder why for 40 days Goliath amaFilister kwela xa uIsrael kwelxa. On the other side uyakhwaza uyangcola uGoliath uthi maIsrael xa ninendoda eniyathembayo ikhuphani izojongana nami ilwe nami. Xa le ndoda indibetha thina amaFilisti sizawukhothama kuni maIsrael, nina nizawubusa phezu kwethu. Xa thina okanye xa mina ndibetha le ndoda nina maIsrael endizayikhupha, ndibethe le ndoda nina maIsrael nizawukhothama apha kuthi thina maFilisti. Wathi dili athula maIsrael. Day number 1 uyakhwaza lo mfo kweli cala akho mntu ophumayo, litshona ilanga kungena kusuku lwesibili lwesithathu lwesine. Day number 10 maIsrael akho mntu ophumayo. Day number 20 akunamntu ophumayo. Day number 30 akho mntu ophumayo kuIsrael. Uyathuka ngelo xesha uGoliath uthi kubo, kanti niphume nashiya imizi yenu nizokwenza ntoni apha? Kanti anizanga ukuzolwa na? AmaIsrael anqanqazela bajonga lo mfo because ithi iBhayibhile he was a giant, he was tall. Imagine, he was a tall guy with big arms, with big feet, with the steel and iron. Now ngubani umuntu ongaphuma aqonde kuGoliath umuntu onxibe ngolu hlobo? AmaIsrael anqanqazela akho umuntu owaphuma. uGoliath ngelo xesha akathuki impi kaThixo phela, uthuka kwalo Thixo okhonzwa ngamaIsrael. Uthi niphumile nathi ninoThixo nizohlala apha, akho nto niyenzayo, niphumele ntoni emizini yenu? Kanti anizulwa, nifuna ntoni? Izani khiphani umuntu abe mnye, singalwi sonke, kuyawuchitheka igazi elininzi. Khuphani umuntu nathi maFilisti siyawukhipha umuntu. Aba bantu abawu-2 xa belwa ozowina, aba babethiwe noma aba umuntu wabo obethiwe, lo lesi sizwe sizawukhothama sikhoze. In other words, xa kuwina amaFilisti uIsrael uzawukhothama kumaFilisti. Xa kuwina uIsrael amaFilisti azawukhothama kuIsrael. Kangatholakala, kangafumaneka umuntu. Day number 35 no man. Day number 36 no man. Day number 37 no man. Day number 38 no man. Day number 39 khawuxelela umelwane iyashintsha imeko. Day number 39 uThixo wathi enough is enough. Ndothukiwe nguGoliath, ndothukiwe ngabantu abangandazi. Wathi uThixo ababuza imibuzo abathi uphi uThixo wenu? Wathi uThixo ndizawuvela namhlanje. Day number 39 David ubukwalusa xa efika uthi utatakhe enyana ngomso ekuseni zawuthatha izonka uhambisela abafowenu basempini, uhamba ubanikeza isonke. Sekuphele 40 days, in other words sekuphele inyanga namalanga awu-10. It's about a month and 10 days. Day number 40 David wathatha iplastic, wathatha isikhaftini, wathatha izonka,
wathatha na into yakhe abehamba nayo wayifaka apho uDavid wathatha izonka uDavid le ntwana ikihambe ilibala kuba ithunyiwe ikibekele zonke phansi ithathe le yanto ibethele yanto ibethele yanto ibethele yanto ibethele yanto ibethele yanto ehluthixo ehlele kule ntwana xa sehlele kule ntwana le ntwana izawuhlala phansi ibetha lento ithi Thixo akekho njengawe ithi iBhayibhile uThixo kunento amehlulayo kunento aphakamisa uThixo esihlalweni sakhe sobukumkani sobukhosi bakhe uThixo indumiso iyamohlula akakwazi uThixo ukuhlala angehli kulibandla elidumisa ngenyane nangobungcwele bakhe uyehla uThixo kwasithi iBhayibhile uThixo wethu uhlala endumisweni zabantwana bakhe. One of the weapons that is being misused in the church is the weapon of worship, because worship is a weapon. Can I say this thing? Worship is a weapon. Ngamanye amagama aba before mfundisi sizawufika sime apha ngabashumayeli boqala. These are the first ministers, because these people are ministers. The difference between them and us, or the difference between us and them, they minister through singing. We minister through preaching. They minister through singing. We minister through praising. What am I doing? We minister through preaching. Ngamanye amagama aba bashumayela ngokuhlabelela. Thina sishumayela ngokushumayela. Laba umoya ongcwele. Laba bashumayela ngokuhlabelela. Thina sishumayela kodwa moya ongcwele iyavakala yini lento endithetha. That is why once saneglect laba, once sayeka laba, once aba bayekwa benza umathanda apha, automatically iya-affecteka ibandla. Ningakhathazeki yimvuselelo sivusa abantu belele, ngoba abanye khona la balele Jesus nabanye la balele. Ongcwele. So imvuselelo izovusa umuntu olele ukuthi vuka, izovusa futhi nomuntu ocinga kuba yena on position apha. Akho umuntu on position apha, akho umuntu on position apha. Nami ndingumpostoli, I don't own a position. God can bring any man anytime. Eyakhe le ndawo afuna ukunisusa uThixo apha angandisusa. Akho umuntu on position apha. We are the ministers. Thinda basha uzawushumayela mfana wami, angazi njengoba ngehla ngenyuka nje uyawuba njani. Ushumayela mfana, ushumayela ntwana, ushumayela ntwana. Bambani bazalwane bambani. Yetata yathi ndiyakufa kodwa ndikakufa uba uyapi. Okuqalile ndiyakufa tata uyathetha kodwa ndikakufa. Mamela. uThixo builded uThixo build a picture that the church must look. God has allowed a situation. Sometimes uThixo xa a teacher afundisa abantu
uThixo will allow events or a picture to appear before people, and that picture kubantu izaba sisithombe nje, kodwa uThixo uyena uyazi ukuba I'm teaching my people. Remember what happened to Babylon. King Nebuchadnezzar had a dream. Waphupha, weliphupha lakhe waphupha isithombe eside somuntu omude. Lento ngifuna ukuthi abantu bayibambe mfundisi wami. Ngapha sinikwa isithombe sika Goliath naye ngumuntu omude. Ngapha sinikezwa isithombe eBabylon sinomuntu omude. Esasivela ngapha ikhanda lakhona yigolide, isifuba isiliva, ukwehla ukuya emadolweni ithusi lokho sithi bronze, from edolweni ukuya enyaweni insimbi and iron. Uphupha eliphupha lalomuntu uNebuchadnezzar ukumkani waseBabylon. Now ufuna umuntu eBabylon ozamchazela ingxaki yakhe. Uphuphile walibala iphupha, so uhambe sithi kubantu ngiphuphile ingxaki ndilibele kuba ndiphuphe ntoni. So in other words, senifuna izinto ezithu, ndifuna umuntu ozandikhumbuza uba ndiphuphe ntoni. Number 1. Number 2, umuntu ozandixelela ngeliphupha endiliphuphile uba limina ntoni. Jesus. Lena ngathi ijule kakhulu. Lena ngeke. Ibandla lisencane la. Ndithemba kukho izinto uThixo azivumelayo ukuba zenzeke. Amen. Ngoba ufuna ukuthicha abantu ngayo uThixo. All right. God has allowed Nebuchadnezzar to have a dream. But what ndizamhlupha, ndizamphuphisa. Ogqiba uphupha ndilithathe iphupha. Jesus. Yamhlupha uNebuchadnezzar, ufuna iphupha. Wabiza abantu abahlola, kuthi wabiza bonke abantu eBabylon, kuthi kwakukhona wonke umhlolo womuntu, bonke abantu abakwazi ukuhlola, bonke abantu abakwazi ukubona izinto. In other words, kwalandwa izangoma, kwalanda inyanga, kwalanda ama-psychic, kwalandwa wontonto, wonke umuntu oboniswayo, wonke umuntu obona balandwa babeka phambi kwaNebuchadnezzar. Wathi uNebuchadnezzar lalanda. Angithi nina niyabona niyaboniswa, bathi ewe kumkani. Wathi mamelanike, ndiphuphile. Ingxaki yami ndilibele iphupha. So apha phakathi kwendifuna umuntu ozandixelela uba ndiphuphe ntoni. Number 2, umuntu ozandixelela uba imina lento endiyiphuphile. Bathi abaseBabylon kumkani, akekho umuntu kulomhlaba wakwazalwa ngumama, salwa ngutata wakhe nomama wakhe, ongachazi into angayazi. Ukumkani yena akasixelele ukuba uphuphe ntoni, thina sizamupha i-interpretation yalento ayiphuphile. Wathi ukumkani, ndilibele kwalo phupho, ndililibele. Bathi ke akukho muntu apha. Jesus. Wathi ukumkani, nina nonke since ngoba nihlulekile ukunixela uba ndiphuphe ntoni nokuba iphupha lami lithini. Wathi ukumkani, nonke nina niyashawa, nibethwa ngenkemba, niyafa. Jesus. And when a king decree a thing, izwi lenkosi aliphikiswa. Xa esithi ukumkani kuyavalwa pha, noma singathini ukumkani xa sethethile uthethile kuyavalwa. So nakubo wathi, if akakho umuntu apha ozangichazela uba ndiphuphe ntoni, imina ntoni lento endiyiphuphile, nonke nginibetha ngenkemba niyafa. Akwabakho umuntu bazalwane, akwabakho umuntu. Baqhutshwa abantu, sebayiswa emgodini apho bazofika kuthiwe genqe thathwe lahlelwe le, kuthiwe genqe alahlwe emgodini. On their way kwabakho abafana abathathu ababephakathi kwesizwe samaHebheru,
abathunjwa bayohlala eBhabhiloni. Aba bafana njengoba ukumkani efuna iphupha afuna incazelo, ithi iBhayibheli babekhuleka kathathu ngosuku, babethandaza ekuseni, bathandaza emini, bathandaza emalanga. uThixo wasezulwini wafika kwaba bafana washathapha inamakhosaya. Hey, awu ukumkana athi uyobulala abantu, aba bafana kwabakho indoda athi le ndoda, kwathunywa le ndoda kwathiwa kawuxelela ukumkani angababulala abantu. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah. The church is rising. Bayathanda bathandi. South Africa kunomthetho abafuna ukuwuphasisa we-legislature. I-legislation ethi ibandla likaKristu alibe ngaphansi kwa-government. What a wrong thing that they are preparing. The church will never be under the government. Bayathanda abathandi akusho shabala. A church will never be governed by the government, but the government of the church is Jesus Christ, is God himself. You cannot govern the church. We are tanda autand. Submitwa into ethi asifuni hands off from the church. Don't touch the church. Yeah. Bamba bayeka laba South Africa labo uthi uzoba visit laba. Usela qalile. Bazalwane uqalile uThixo. Xa sengena ku 2025 uthi nxanika iprofesi ka 2025. uThixo 2025 is the year of taking over. Yeah. Nilibele mosinyasi. Nilibele, I know nilibele. uThixo kimi u2025 unyaka ka take over. Yabuza why intoni le take over uThixo. Anything that you are praying for, you're going to take over. Amen. Kunjani namhlanje South Africa? Umbuso wenza so. Ufikile uTata uMkhwanazi. Ufiki uTata uMkhwanazi is shaking the whole government. Namhlanje bethethe eParliament bambuze le question ayiphendula. Babuzele naphendula. Akakho umuntu ongenza lanto enganathixo. Yeah. When God changes, my God, what is happening? God is changing the leadership. Bazalwane vukani. uThixo is changing i-leadership. Noma bangayinkonkoshela bathi, noma bangahlangana namabhulu bathi, uthi xa etshintsha uyatshintsha. Elufa. Bathi abafana, tata, sivile kwangathi ukumkani uthi uzawubulala abantu. Wathi lo tata, hey, bayaqhutshwa kungoku, bayobulawa. Bathi abafana, tata, khawuxelela ukumkani ukuba singamxelela into yephupha lakhe. Wathi lo tata, hey madoda, uyabulala ukumkani yazini le. Ifa nizuchaza into niyobulawa ngenkemba bathi hayi kulungile. Hamba umxelele. Waleqa lo tata wafeka ukumkani wathi kumkani misa abantu sefumanekile umuntu ozawuchaza iphupha. Wathi ukumkani mbize akuphuthume ese washo ukuthi kulandwa uDaniel. Abafana bebabathathu ngo-Abednego, uShadrach, uMeshaki.
lona uthiwa nguDanyeli. Bebathandaza bonke. Xa kuyiwa phambi kakumkani kwayisa uDanyeli. Kwafika nje kuncinci kwafika kwema phambi kakumkani. Wathi ukumkani, niciba kuyadlalwa apha? Nibona umdlalo apha? Yintoni le nimisa apha phambi kwam? Yintoni le? Ngoba izinto zikaThixo zidelelekile emaxesheni amaninzi. Wathi ukumkani, ekwethi uzayimela yonke le nto. Wathi uDanyeli, kumkani, ayizumelwa ndim, zawumelwa nguThixo xa ndimkhonza. Wathi ye wena mfana, kuba kuyadlalwa apha. Wathi yazi le, ndifuna ukwazi uba ndiphuphe ntoni. Number 2, ndifuna ukwazi imina ntoni, ithini interpretation yeli phupha. Wathi xa ungayazi impendulo uyawubeka inkemba, uyafa. Wema uDanyeli. Wathi long live King Nebuchadnezzar. Wahlala ukumkani. Wathi kumkani, kuba bonke ababelethwe ngabomama besifazane, akakho umuntu ongachaza yonke into ukumkani ayiphuphile nencazelo yephupho likakumkani ngaphandle kwaThixo wasemazulwini. Wathi nevertheless kumkani, nali phupha. Wena kumkani ubulele embhedeni wakhe ebusuku. Xa ulele ebusuku uThixo wamisa isithombe phambi kwakho. Waphupha wena. Phupha isithombe eside suka phansi siya phezulu. Wathi kumkani, nayi le nto. Wathi landa mfana, chaza. Wathi uDanyeli, esi sithombe ikhanda laso ligolide, isifuba yisiliva, amathanga ukuya edolweni ithusi yibronze, after idolo kunensimbi esuka edolweni yobetha enyaweni. Wathi eke sinjalo mfana. Wathi ke chaza ithini incazelo. Wathi kumkani, kubantu abazalwa ngabantu besifazane akakho umuntu ongachaza esa sithombe ngaphandle koThixo wasemazulwini. Wathi nevertheless nayi i-interpretation. Hey, umhlaba udidekile, kufunwa isolution. Impi yomhlaba ingasuka anytime. BoRussia, BoChina bahlome ngezikhalu nezinzima. Anytime ingasuka impi, kufunwa incazelo. Kodwa ingxaki apha bayifuna khona ayikho lapho, ayibekwanga kubantu bomhlaba, kodwa impendulo ibekwe kuYesu. uYesu ufumaneke ecaweni. Wachaza umfana omncane kwema komfana. Wathi kumkani, uThixo wasemazulwini ukubonisile nasi isithombe. Wathi mamela kumkani, elakhanda legolide olibonile ephupheni, elakhanda lirepresenta umbuso wakho, umbuso waseBhabhiloni. Njengoba igolide linevelu ukwendlula isiliva, wayesethi ikhanda legolide umbuso wakho waseBhabhiloni. uNkulunkulu uphile amandla wakupha ukubusa nokuphatha, kodwa emva kwakho kuzoba nomunye umbuso wesibili ozawuthatha wabila ukumkani. Wathi soze yenzeke lento. Wathi chaza mfana. Wathi isiliva kuzoba khona umbuso wesibili ozawubusa after lo wakho umbuso. That is why inkosi yamngcwele ixesha lami lisavuma, kodwa andivale bazalwane. Wathi isiliva
isifuba kunombuso ozo take over from your kingdom. Yeah. Nawo awuzukulasta ixesha, nawo lo mbuso uzowa bese kuba khona umbuso lona okuthiwa wethusi ibronze. Wathi ke kuzoba nombuso wesithathu, but lo mbuso wesithathu uwiki ke wona kunale mbuso emibili. Uwiki lo cause ibronze ayinayo ivalue yegolide nesiliva. Nyane kwaba njalo wayesethi ke umbuso olandelayo yilo esingena kuwo manje. Wathi umbuso wesibili izinyawo kunensimbi ngaphambili, ngasemumva kunodaka, kunensimbi exubene nodaka. Wayesithi imbuso emibili ezojoina together. Le mibuso emibili izozwana kodwa ayizulasta wena wakwabona ukhongolosi neDA. Sangishilo Jesus. hlanganisa izinto ezingahlangani. Jesus. Ngeke izilasta. NaseBhayibhelini azange yalasta. Wayesethi njengoba uNkulunkulu wazi kuba insimbi nodaka soze kuze kuhlangana, so nalona umbuso uzophatha kodwa ngokuhamba kwexesha uzohlukana phakathi. Njengoba soqalile nje okakhongolose neDA. Hlukana phakathi, hlanganisa izinto engahlangani. Wathi uNkulunkulu hey wena Daniel mfana wami bayosinda babizwa abantu bese bayobulawa. Wathi uNkulunkulu ngenxa kaDaniel ngiyanixolela babizwa bahlala. Uthasuka uNkulunkulu wasakha isithombe. Nakuke la ngiyakhona sengiyavala wasakha isithombe. Emva kwexesha wamemezela ukuthi lonke elaseBhabhiloni makukhala isigubhu, kukhala ugemfe, kukhala insimbi, kukhala iprompiti, kukhala yonke into, wonke umuntu ufanele emadolweni athandaze kwesithombe. Lithi iBhayibheli iBhabhilona lonke lakhothama laguqa esithombeni. Abafana bathathu bathi thina asizuguqa esithombeni soNkulunkulu baseBhabhiloni. Lithi iBhayibheli bakhuphuka baya ku-Aparu bahlala kwiroom eliphezulu. Lithi bathandaza babheke empumalanga, bathandaza abafana babiza uThixo, babheke efasteleni, ifastele elibheke empumalanga, bathandaza abafana, bakhuleka abafana. Kwezwakala ukuthi labafana uma ngabe isizwe sonke sithandaza kulesithombe, labafana bona bathandaza. Wayizwa indaba uNkulunkulu wathumela ukuthi abalandwe bemiswa phambi kweNkulunkulu. Kwabizwa isizwe sonke saseBhabhiloni. Wathi uNebukadnezar ngifuna ukwenza umzekelo ngani bafana bami. Ngisithi wonke umuntu uyakhothama, wonke umuntu ufanele akhothama. Wathi uNkulunkulu Daniel inyane lendivayo, Shadrach noMeshach inyane lendivayo ukuthi xa kukhala insimbi, kukhala ugemfe, kukhala umusic, nina bafana nikhothama kwesithombe. Bathi abafana no kuNkulunkulu thina asikhothami koThixo. Hey, asikhothami ezithombeni ezakhiwe ngezandla. Wayesethi uNkulunkulu yabona bafana bami sanibonisa ukuba mna xa ndisithi into inje iba nje. Bathi abafana kuNkulunkulu noma ungenza ntoni sose siguqa kwesithombe. Wathi uNkulunkulu nithembe ntoni bafana? Ngomphi lo Thixo ongakwazi ukunikhusela? Ngomphi lo Thixo ongakwazi ukunilwela? Bathi kuNkulunkulu noma ngaba kwenzakalanga, noma ngabe uThixo akasikhuselanga, kodwa makwaziwe ukuthi khange siguqe
kuzithombe zothixo baseBhabhiloni. Wayesethi ukumkani babophela izandla nenyawo, baboshwa abafana izandla nenyawo. Ushatalabaha kwabaswa umlilo. Wathi mabasa umlilo, wathi ukumkani lo mlilo lo ake niphinde lufake futhi esinye isibabuli basifaka lakhuphuka ilanga. Wathi ukumkani amadoda azidlake anama-muscles awabamba abafana abaphonsela emlilweni abala amadoda. Bathi 1, bathi 2, bathi 3, babalahlela emlilweni abafana nabawela emlilweni. Umlilo washisa lamadoda aphonsa abafana emlilweni. I prophesy everyone who's planning evil against you, wonke umuntu oplana kubi ngempilo yakho, wonke umuntu ogubhela umgodi kuyokhalakathela yena kulo mgodi. The devil is a liar. Siamo Gamoyo Pele Siguswile Komana Angalisa Muwe Hetegate The situation is changing now. The devil is a liar. Touch 2, 3 people and say, neighbor, the situation is changing now. The situation is changing by a minute. I can feel something is about to break out. I can feel something is about to get loose. Something makusa ikapaya libaho ela makosaya enana babosa abasalwa. We refuse. Hey, we refuse. We refuse to bow to the gods of Babylon. We refuse to bow to false prophets. We refuse to bow to water spirits. We refuse to bow to Muti. We refuse to bow to these fake things. But we believe God. We believe God. Even if we are destroyed, even if we are killed, but we are serving this God. Not turning back. Not turning back. Not turning back. Not turning back. Thinda mabila bathathu uthi melwana ungabuyela emumva, ungabuyela emumva, ungaphindela umva, siyaphambili. Backwards never, forward ever. Backwards never, forward ever. Wandabela awithi lento wandabela awuthi lento wandabela ithi lento.
Hlalani phansi sengifuna ukuvala. Hallelujah. Ukumkani wakhe wakhetha amadoda wathembile. Amadoda ane-muscles, amahambo, izinto eqhazinyezela ukuthi gu njengogolayathi. Ama-steps kaGolayathi nakaphuma phakathi kwenhlanganisela yamafilisti athuka impi kaJehova, wathi nakaphuma uGoliyathi ahambe kanje uphethe esword. Makahamba ungapha izigi zakhe ama-footstep evakale ngale ngaphesheya ku-Israel. Xa ehamba uGoliyathi athi go athi u-Israyeli yo kuba nongalwa nalo muntu nje. Kodwa ngoba uThixo esimkhonzayo nalapha kwathatha amadoda azidlakela, kwathiwa bambani nabafana abathathu same time kwema-3, 2 yamadoda, enye ibambe ezinyaweni, enye ibambe ezandleni, abanye abayi-2, 6 yamadoda. Abakhawunta draw xa bethi 1, 2, 3, abafana baboshwe izandla nenyawo baya babetheke phansi phakathi komlilo. Xa befika phakathi komlilo, umlilo udlela amadoda bewaphonsa abafana. Umlilo uthi shwa, amadoda anyamalala angasabonakali, atshiwe ngumlilo.
kodwa babafana balahlelwa phakathi komlilo. Wavutha umlilo. Xa umlilo uvutha utshisa intambo ezibopha izandla, utshisa intambo ezibopha inyawo. Wonke umuntu ofaka intambo apha ayithathe kubathandazi. Umlilo kaJehova uzawuvuthisa le ntambo. Akwathi fire, 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 fire. Wathi uNemkendezara, yini ngathi abafana abasha wathi galelani isibabuli. Beza baphethe isibabuli. Bathi shu, wakhuphuka umlilo. Kuthiwa kwathi xa busha izintambo ezandleni nasezinyaweni baphakama abafana bahamba phakathi kwelanga lomlilo. Wathi Ramasotorobokhosa yikhathalipha kasotamaya yanteke moshade yibrakadosa tabaya zekathalipha papa. Uma basho njalo babe bathathu phakathi kwelanga lomlilo, the more the circulator around the fire. Kwasho ukuthi uKing Nebuchadnezzar ubiza inamba wrong, wabiza number 7. Wathi akanthala umlilo nuthela kuze kube kasikhombisa, nithela kube kawu7. Lithi iBhayibheli bathatha isibabuli soqala somlilo bathi 1. Wathi thelani bathi 2. Wathi thelani bathi 3. Wathi thelani bathi 4. Wathi thelani bathi 5. Wathi thelani bathi 6. Wathi thelani bathi 7. Bathi uphelelise umlilo. Wakhuphuka umlilo. Wavutha umlilo. Baqhubeka abafana bathi riba sotoloboya ikhandele bosatha ikhabadosaya. Lithi iBhayibheli ngoba bebabathatha emlilweni kwaseqhamuka indoda yesine, kwavela indoda yesine phakathi kwelanga lomlilo nabafana. Oh, I prophesy kunesimo ophakathi kwaso kulomlilo obaselwe wona. Lo mlilo awuzukukuchisa, lo mlilo uzokubusisa. The fire is not meant to burn you, but the fire is meant to bless you. The fire is meant to bless you. I'm praying now in the name of Jesus. This fire, lo mlilo uzobonakala emzini wasomthathu. Lo mlilo uzobonakala enkhangelisi. Lo mlilo ngalobusuku banamhlanje uzobuhamba phezu kwenkangelisi, uzobuhamba phezu komthathu. Yekhabosata yena babosa. Lalela sengefa, lalela sengethandaza. Oh, glory to Jesus. Oh, Daniel and Abednego, without any pressure, without any fear of a fire. Wabumzalwane nakaphakathi kwesimo akoyiki. Uyamazi uThixo uthi ohlabelelayo ngiyamazi umhlengi wami. Oh
Sayibona into ukuthi xa zoyenza after this revival. Bathi abafana bathi wethembekile Jesu wethembekile amalanga under pressure xa ungaphakathi kwemeko phakathi kwezimo uyapenika xa uhamba noThixo awupeniki mara ubona ukuba hey ziyabuya kodwa awubonisi umtholo ukuba ndiyayifila ifire yinto yethu. That is why the biggest mistake uNebukadnezar ayenza ukufuna ukuchisa abafana ngomlilo kanti uThixo esimkhonzayo he's got the consuming fire. Umlilo khange ukwazi ukubachisa abafana because bakhonza uNkulunkulu ongumlilo odlayo. Malithi iBhayibheli uThixo wethu ngumlilo odlayo lento ithetha ukuba lo mlilo onguThixo watsha lo mlilo kaNebukadnezar. That is why wathi uNebukadnezar ake nisondele emadoda wathi silahlela abafana bangaki esithandweni somlilo kwathiwa kumkane bathathu wathi ukumkane ngubani lo wesine ngubani lo number 4 engimbona hamba nabafana phakathi komlilo. Lalela mzalwa awuhambi wedwa uhamba noThixo. Phakama siyathandaza imangenyawo siyathandaza ebazalwane ndifuna wonke umuntu olapha athandaza biza umlilo athi yahla mlilo kaJehova oshanda makhosete ikaba bababosaya yantelebosa iyamababosa ikamabosa kawukwabisandla sakho besiyathandaza. Come on, everybody pray. Everybody pray. Everybody call upon the fire. The fire. The fire. The fire of the Holy Ghost. Baba wethu ingcwele. Mlilo shayo. Mlilo qothulayo. Siyawuthathela lo mlilo. Ngegama lika Yesu. Phezu komswasenkatha siyawuthathela lo mlilo kumswasenkangelizwe siyawuthathela lo mlilo kwi-South Africa yonke siyawuthathela umlilo ngegama lika Yesu mlilo Ushata papa, Hikata papa, Hikapapa sita, Father, we pray. Hikatalabas, Ekameni lika Jesu Hikatalabasa, Unkulunkulu Yantalabasa, wethu ophila ngobutwele Yantakapasa, Jehova wasendulo Hikatalibasa, wena wawukhona Tandasa, wena okhona wena Tandasa, yobakhona kuze kube phakade mayethe uNkulunkulu mayethe dwala lethu mayethe mlomo ongaqambi imanga mayethe hlumelo lika yes, Jesu Jesus.
Mayende mande Yes, kaDavide. Jesus. Mayende wona ngomazibulu Yes, kuzalwa. Jesus. Mayende Jehova Yes, wasandulo. Jesus. Mayende dwala lethu. Yes, Lord. Mayethe mpheme. Yes, Lord. Mayethe ngqongqoshe. Yes, Mayethe Jesus. thuma abarhwaqele. Mighty Jesus. Mayethe ngonyama. Mighty Jesus. Isixeko sakwaJuda. Mighty Jesus. Wena phakeme kunentaba. Mighty Jesus. Wena ojulile kunentuli. Shamatuma. Mayethe. Ekhaya likaJesu waseNazaretha. You Shamalo. are the same yesterday. You are the same today. You are the same forever. Arise, O Jehovah. Let your enemies be scattered. In the name of Jesus. Fire, fire, Devil is in trouble. fire, fire, Ekhaya likaJesu Fire, fire. waseNazaretha. fire, We fire, send your fire. fire, fire, Imibutho yobumnyama. fire. We send your fire. Phansi kweyilwandle. Sithumela umlilo. eGuadana Picholo. Sithumela umlilo. Koronda bamnyama. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Bonke abamoshiwe bayakhululeka. In the name of Jesus. Bonke abathinjiwe bayakhululeka. Egameni likaJesu waseNazaretha. Egameni likaJesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yataka posata. Yeah. Ika papa sotapa. Yeah. Iya papa posata. Iya papa papa. Ilima Ina kapatos. baba kosata. Ilima Iya hataya. baba sanda. Ilima Iya kotosa. baba shika. Elita mantola. Yataka pos. Entola paitasa. Ropa We sata. paila hatasa. Ropa We sata. paili hatasa. Rikata pas. Aquapatosa. Rikata pata. Sipali tamahaya. Ika papa papa. Yatali mama Ika papa papa. Raba baba 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 Ina baba. makosa. Rapa papa Ina papa. mama baba. Rapa papa papa. Ina mama baba. Ulunkulu. Ina baba. Jehova. Jesus, Jesus, Siphambi Jesus, kwakho. Jesus. Fire, 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 Siphambi kwakho. fire, Ithamo fire, nasa. fire, Ili fire, phaina nona maya. fire, fire, Jehova. fire. Ili li. Bleed, Jehova. bleed, Upaita sina. bleed, Eita maikasa. Witaila hasa. Ela kamaya. Una masa. Kumelo likaJesu. Jesus' name, Mandaka David. Jesus' name, Itilaba mo. Jesus' name, Ela mayataya. Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name, mighty Jesus, mighty Jesus, mighty Jesus, mighty Jesus, mighty Jesus, mighty Jesus, I crush your game Shubaba Kasanda, Shena Baba Kasatele, Ila Baba Bossa, Yandela Bossikama. Fulekani Thank you, masango. Jesus. Nani minyango ya Thank you, phakade. Jesus. Fulekani Thank masango. you, Jesus. Nani minyango ya Thank you, phakade. Lord. Ifulele kumpani Thank you, yasuko. Master. Gana Thank Jehova. you, wonderful Gana Counselor. bulamusi. Thank you, King Gana of Zion. bulapilo. We In bless the your name. name of Jesus. We worship you. Orabasha. We honor you. In Jesus' name. Asimpabeni Sunday School. Thank you, Lord. Kwabeleni Sunday School uThixo wethu. Konzo yethu ifinyelele emaphethelweni.
Khona umuntu okhona phakathi kwethu othi tata lenkonzo ingakaphumi. Cela uthandaze nami. uYesu bengingakamamukeli. Tatam dake ndamamukela uYesu. Ebudeni bendlela nabethakala. Tata ngicela uthandaze nami. Phamsi isandla sakho apho ukhona. Phamsi isandla sakho. Efuna uthandaza nawe. Oh hallelujah. Yindlela endlela esihambayo. Kukhona ukubethakala kule ndlela. Kodwa xa ubethakela ungahlali phansi. Ufane nesotsha. Bathi balidubula inyawo, lihudula inyawo lihambe kunjalo. Lidutshuliwe kodwa lihudula unyawo. Lithi andizofela apha. Phamsi isandla sakho sendiyathandaza. Oh, glory to Jesus. Andibona isandla. Lento ithetha ukuba abantu basemthatha bonke bamamukela uYesu. Ndibona isandla siwane pha emumva. Woza sisi wami, qhubeleni isandla iza mama. Iza mama. Qhubeleni isandla bazalwana zafika. Hayibo mqhubeleni isandla zafika. Maye khona omunye mhlambi isandla ngisiboni. Ndiyacela woza nawe. Sifuna phamsi isandla sakho mama. Kuwe. Oh, Nkosi yami Thixo. Izulu nje namhlanje lonke libuke ngakuwe. Sho. Uthandiwe mazulu. Qhubeleni isandla bazalwane. Phamsi isandla. Ithi Nkosi uYesu asimncedeni, asimncedeni. Simncedeni. Inkosi uYesu ndilivile izwi lakho. Namhlanje ndiyavuma kuba wena uyinkosi nomsindisi wobomi bami. Nkosi uYesu cela undithethelele, undixolele onke amatyala endiwenzileyo ngaphambi kobuso bakho. Nkosi uYesu elubhala igama lami ezincwadini zobomi, ulosule ezincwadini zokufa. Wena Sathana namadimoni akho nemimoya yakho namhlanje ndiyakudivosa. Awusenamandla, awusenagunya kwabami ubomi. Ndisindisiwe, ndingumntwana kaThixo ophilayo. Ndiyabulela Nkosi uYesu ngenceba zakho ondenzele zona. Amen. 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 Bawethu ongcwele siyabulela Thixo wethu. Lithi izwi lakho ngokusindiswa komphefumulo wodwa emhlabeni. What a joy in heaven. Father, right now we are joining the heavens. We are joining the angels that are lifting up their hands, crying, holy, holy unto the Lord God Almighty. Father, we thank you for your grace. We thank you for this soul. In Jesus' precious name we pray. We speak your divine protection. We speak your grace. We speak the blood of Jesus upon her. In Jesus' mighty blessed name. Dear Heavenly Father, we thank you. In Jesus' name, amen and amen. God bless you, sis one. Welcome to the kingdom of God. Thixakusikele siyakhonza apha every Sunday ngecawe 9 o'clock ekuseni kufikela ku-12 khona kwange-Monday iservice yomkhuleko apho utata umfundisi uzoba nititsha anifundisa ngalento yosindiso ukuba umuntu imnceda kanjani. Enkosi, Nkosi mama, Thixo kusikelele va. Ngiqhubeleni isandla bazalwane. Cela bonke abantu abafuna ubeka isandla so siyibambe iminikelo yethu
bamba umnikelo wakho okwangoku ngifuna wonke ubeke umuntu wonke khona apha isandla. Ngifuna ukurelease amandla impartation kaThixo. Uzoba namandla amasha. Already sowafumene. Sendiyayisila lento oyifumene ngesandla. Hallelujah. Asikobise amakhanda sivala amehlo bawethu ongcwele Thixo wethu. Isandla sami ndiyasicwilisa egazini lika Yesu. Wonke umuntu endikumthinta ngesandla mangaliso malumlandele in Jesus name. Amen. Asizeni abanye bazavela kwecala abanye bavela kwelicala nihambele pha so that sokuba nespace sokuphindela emva nakho alisoze laphela mandla ashazi niyazi nibe semva kwabantu niyababamba nje babamba nje Nkosi yami Thixo sikelela abantwana Thixo wethu uncaneni babo bezendlini yakho bafihle Thixo ngegama lenkosi yethu. Thank you Jesus. Alisoze laphela Jesus mighty name. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Jesus Sondelangu Jesus fire Jesus mighty name of Jesus. When I'm going we are Shugana, we are Miega in the name of Jesus. Zombies right now. In the name of Jesus. Jesus. Fire. Fire of the Holy Ghost. Fire. Jesus. Fire. Jesus. 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 Umntwana mnike nika selamanzi abefundisi mnike uzazivela siyabuya apha esifundisini
Bazalwane siyambulela uThixo kuba bonke abasibukela emakhaya. uThixo umusa anisikelele kakhulu. Thank you for i-prayers zenu. Thank you for iminikelo usikhasa nokusikhumbula emkhulekweni. Siyabulela kakhulu bazalwane. uThixo anenze kakuhle. Qhubekani namhlanje. Phinde futhi nitshale imbewu. Tata umpostile ayihambe ivangeli finyelele nakwezinye indawo. Shumela umuntu kaThixo ixesha liphelile. Sithume ngomnikelo wakho. Ivangeli ukuyishumayela is free of charge. But ama means okuyihambisa njengoba sisuka eThekwini sizofika apha eMthatha. Asifikanga ngomthandazo kuphela. Kodwa no petrol usufakile and upetrol ukufaka ufuna imali. So siyayicela imali yakho for ukushumayela hayi for izidingo zethu, for ukushumayela ivangeli. Umsebenzi kaThixo. uThixo uzokusikelela. So uzonikele emsebenzini kaThixo, uThixo angakusikeleli. iBhayibheli ithi uThixo akawatshi amandla umuntu. Qhubeleni isandla esikhulu egameni lenkosi. Siyabulela kakhulu. Keep on praying for us this coming Friday. SiseThekwini lapha enumber 17 Milne Street eSouth Beach. Lapha sisenkonzo ka 6 to 6. The whole night prayer ithi victorious night. uThixo anisikelele bazalwane, uThixo anenze kakuhle. I am your apostle MJ Shabalala. I salute you. God bless you.